Wa in hi November ni khat sang ni somni panga Saturday ani a clear tu lenga thatu te chibai le vek ule kan video te to thlengin min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don nia ser chip le kai chum in kara bolero che swala mi pakhat aboral nimina kai chum le ser chip in kar ral kya wa khama bolero ni yo lel ngak thluanga kum somni pali kai chum fil veng khal chu a che swala amuna hiana khal tu le chuang om chun lel ngak thluanga hi aboralani lel ngak thluanga hi nimin zing dar kwale achan bevel khan kai chuma chang hian chhuakin ser chi pa telecom lam na thok shwai tura kalani a athang reita ka wangle an phone puwa achan thelawa wangin an zong ta a che swal na mun ser chi ple kai chumin kar ral kya wa kham kong thanga chuma dar som pakhat pel nu dewa mo anita ni motor hi alum thui viau ni in thudon na chuan soi kai chum da ya ruang mo ani thudon danin nimin zing dar kwal achan vevel khan kai chum da ya hian ruang mo ni a kai chum fel venga mi phukap nge nga ani a nimin pia ni somthum oktobar tuk chhanai khama khan kai chuma changa kem nga vela hla tui chang thlen ma kem khat vela anu huan lui kama fe turin an ina tangena chhuaka zan thlenga alo ho tak lawa wangin afa tile an mak pa ten nimin zing khowar tera tang khan an zong chana nimin zing dar kwa vel khan kong pui kam maya an tham noi fuan lui kora a ke ron lor mu in alo boral to ani pukap nge nga ti tham noi a hian fuan lui alwang tlanga an tham hi aroi to deu ba ka kumin tuilian khan thru chia in chimlek lekin aum to a tham varanda hi alo chima hei hi ma hian rap chimin an noi chia tham noi a tui mal te chen vela tlalutin anun achan pha ta ni in alang Aizol khopui kong siam thachan PWD ministerin na thochan na en fia wheelbarrow kal theina chin po siam vek kan tum pai PWD minister October ni somthum sang ni somni panga zan khan PWD minister puwan lal na chuan Aizol khopui chung kong pui siam that resurfacing na thochan chu amuna a en fia ZPM hian election a khan manifesto a kan neya chumia malak nakal zela chuan Aizol khopui hi amasa a chuan paver kal theina china hian kong thatak siam masak kan tuma wheelbarrow kal theina chin po siam vek kan tuma tunma dewa tang khan October ni somthuma bul kan chan chatang kan ti thina chutiang tur chuan contractor po ni somthuma bul chan chat thei turin anron in ro mana zan ina hian bul kan chan ta ani ati tuna hian PWD CESE EE le PWD staff te a contractor te kan oma eng angin nge bul an chan ti kan in hawa kong tha kan nei turani ti hi kan du dan ani a ke ni official te mai ba ka local council te NGO te po telin a cha lam te temperature dik takani MT tele a quality te po hi eng tiklai po in kan check don ani kong tha kan nei na tur chuan tun ma anglo tak deuh hlekin kan kalpui dona a quality a hian me pui po kan strict don ani ti te kan in sha tir thar le a zan ina ma an han lak china hian kan lom viawa lungte po chang thadeu mang turin kanin sha tira PWD SC office kota changa ramlun main road thleng hi zan ina hian zo man turani a zantin an thokanga mi puite pon har sana kan to kani po in lodo sham shamila kong tha kan nei turani chuan thok tu te po lo troi o mila a quality a ero chuan idu tu yang o ati hehuna hian contractor pratik goda Nidhi Creative Infrastructure Private Limited chuan he na thok tura anin buat saina le mala kan tumta na soya Mizoram PWD changen purobin lalrinoma CE le pulalrin ngeta Central Circle SE ba ka ramlun venglai local council chairman pulalrem sanga po in thu an soyani kumsang ni somni pariat MLA in thlanpuya ZPM tan bei seitur om to lo bai pulal rat ki ma MNF treasurer Mizo National Front Zirlai South Block Party Workers Meet Buchang Phai Community Hall a nei nimina ahman puina pulal rat ki ma treasurer MNF General Headquarters chuan MNF Party chu namthut thunga din kalzel Mizoram Political Party lian berle mai mitlawa lakal theom chhun kan ni a MNF din tu le ramle namtana zalena swal tu te MNF in ngana namthut thung mai cher chi tu te za chungin theito pin kan ramle namtan i bezelang uti in workers kalkhom te afuya MNF chu nationalism mai cher keng tu le choi nung tu kan ni wangin
MNF laka rammi puite thik thu po achebi ka min be se na po sanga kan no tho po achabi turani ati purat ki machuan ZPM sarkarin raman enkol dana rammi puilung awoi tolawa chia antipung na sa a kong siam na tur thlenga chia kan pechung po in kan kong puya that pha chuang lawa sarkarin rammi puite le kan thalai te be sen phak lawa wangin en chinan tum to lawa ZPM thitle tur om to lo ti thu soyen ZPM chu ICU om mek angan ni a an chat thalo chau to ani kumni le kan sarkar chungin rammi pui kan beidong em a kumsang ni somni pariat MLA in thlan puya ZPM tan be sei tur om to lo atibok MNF Treasurer Pulalwat ki machuan Congress Party hau chu tu pol nge ini ti zo masak zelan nga ya Delhi lama an thlun somber le an jip khaina po tho chuak turan omri lawa Mizoram po bavan khuang aring theime ulawa be sei turan omri lo ati a dampabial by election lo tura po party dangin MNF min feka rorelai ZPM anin setlum boxia dampabiala le Mizoram in thlan puilo omle tura MNF bak thling tur le sarkar tur anom chuang lo atibok asoin kan soi ringot lawa ataka kan ti hlotlin hi kumni lek sarkar hian chiar sen ani to lo by PTBC ven chunga PSC member ZPM nizan masa khan PTBC ven chunga PSC member ZPM General Headquarters chuan lallena ZPM campaign office a honga ZPM athutiam ading ngeta a intiam ang ati hlotling chhozel he sarkar na thote hi a hlotlin na mer theiten antel chhozela he sarkar chhortang khai theitur hian opposition bial hi ruling biala siam kan tumani ati PTBC ven chunga chuan asoin kan soi ringot lawa ataka kan ti hlotlin hi kumni lek sarkara hian chiar sen ani to lo abikin sarkar na thokten an chhor em a an tholo ahun taka pe kan ni theite pension hlo la tam takhar satna chief minister malak na chung ko sing ne sang thum chuang sarkar masa te ti fel thelo ti felani a hi kalphung thar kan in tiam chu ani so thing le thlai thar dang kan leya du thu samang diak diakin ti theiri lo ma ila kan in tiam ange in kan le ani sarkar masa leiba tam tak minol puiten kan shiat phak lo kan rul na satzia te hi choisen ani lo ati Excess and Narcotics Department samphai chuan nimin kha methamphetamine le anei tua pu mi pahnih anman nimin chundar som pahnih le achan bevel khan Excess and Narcotics Department samphai chuan ramshrang kon new champhaya methamphetamine kg som le gram zarit anmana rilo nei tua pu mi pahnih zamsian manga kumsomli pakhat khumoi Myanmar le Ronald Liana kumsom ni paruk tahan F group Myanmar cheng ne inchal te chuman ngalan ni Excess and Narcotics Department te methamphetamine man hi international market shal na chutin cheng viable chekhat maktaduai thum noi khat sing thum hu ani a rilo wanga man te hi Indian PS Act lo chanin thu boy chiam sakan ni a district court ta shwayan ni anga lungina khungan ni ang vaireng te a chen ne in bungrua chu man lavina kangral nizan masadariat borvel khan vaireng te IOC venga pilal lomi in pulal machwana te lwa chu bungrua engma chu man lavin akangral vek thudon danin pulal machwana te nu pa hi thilpoi mo wangin aizol lama anjin meka anin hi anfat te pahnih lom omale lom sangiten anlo nga ka nimin pe atlai lam khan dan pa nga in erongan bola erong bolnan hian gas mang lavin tap thokan manga erongan bol zo chu mai timit lavin anlen chwa san nin hriatani a kang mai a chwa nu hian an unaw hian an len na tanga ko hon an ni a thenom maya leng an ni bok kang mai chuak hi a mum sa ten thei to pathel ngalin CIJW school training lai ten thei top cho in kang mai hi an thela hemi nu hian fire department lampo thleng ve ngalin kang mai hi thel mi thei ani zuita ani in kanga hian in lwa tu te hian an bungrua engma an chu man lo nia thudon ani a in kang hlut zong hi cheng noi nga bor vel ni tura chu tani bok kang mai hi chau kalama tanga in tan ni in a mu ma satu ten police ne na an shil bok vaireng te branch wai me lam chuan nimin khan in kang noi le bang te seng hoi na tlang an nei ton nia thudon ani bok HPC in 6 schedule lu andu Mar People's Convention HPC chuan 6 schedule noya lu andu ti an soi
nimina aizol press club pa thuthar lakhom tu te an komna HPC president pularo siam chuan HPC in 6 schedule demand an nei mek chu parliament session a pass ani theinan chief minister Mizorama memorandum an pe ti a Mizoram governor le prime minister ne na po an memorandum chu an pek tel thu a soibok HPC president chuan Manipur mar in pui in ti ten mar hi Mizo kan ni an ti chu an pom lo thu soilangin Manipur mar in pui te chu nam phat san tu te an ni ati a HPC chungchanga Manipur mar in pui te chu anin rol an rem ti lo thu pularo siam chuan soyin poisa po an ron khon an rem ti lawa mar people's convention chu anei tu dik tak ani thu le HPC phwa chopa thil ti te chu mar nam dawan ni a HPC phwa chop le mar nam minga pol phwa chop reng reng chu Mizorama party sang sang om ten lo tho pui lo tura andu thu HPC president chuan asoibok middle school zirlai zinga damdawi ti an om health minister pilarin puin middle school no pangte zinga zuk le hmuam le damdawi ti te hialan om te asoi 12 Mizoram State Anti-Tobacco Day 2025 Puala Zugle Muam Tillo Nundan Sangkang Ti Thupui Mga Buat Sai Tobacco Free Youth Campaign 3.0 Nimina Man Khwalian Nia Aman Puina He Thu Hisoyen Health Minister Chuan Department Zirchia Nei Na Tarlan Danin Rilhong Ulvei Tamber Chu Zugle Muam Atanga Bulchan An Ni In Middle School No Pangte Zinga Po Zugle Muam Le Damdawi Ti Te Hial Po Anom Te Tarlang Zuk le hmuam ti chuan rilru le taksar hisil na angong mai baka kan che vel boruak le memal le chung ko sum enkul dan thlengin ni tin nun angong takzet ti soibokin anti tobacco day pualin vai hlo le akai hnoi do konga chuan mani zon thewa theitop chwa zel turin kalkhom te chu acha ngal bok IMCA MNF Corporator 10 Dampa East Block le West Block an tuam October ni somthum sangni somni panga khan IMC MNF Corporator Rualte chuan Dampa East le West Block lam tuamin an kala IMC Mayor Pularin Enga Sailavin aho Corporator te hi group sang in chenin Pularin Enga Sailaw Mayor Puar Thanglura Deputy Mayor Pularing Liana Corporator Puch Zonun Sanga Executive Corporator te chu Group Leader an ni a Corporator Rualte hian vo in engine ni hian aizol an let liang October ni somthum khan phaile nga zanria in thalai mi palilom luna hunan manga nimin October ni somthum pakhat khan lallen le sai thalam an tloa marpara phulpui west pukjing veng thar shui dukte an tlo ngal bok Corporator te hi is block ka group ni an kala West Block lama group ni bok kalin Dr. Arlel Thangliana atlin ngei theina theito pan chwa ani Revenue Minister in License Surveyor nei turama anlak mek thu asoi Land Revenue and Settlement LRNS Minister Pubila Chanzawa chuan nimin chhun khan na thial Deputy Commissioner Office Revenue Office honga License Surveyor nei turin ma anlak mek thu atarlang Pubila Chanzawa chuan an machoplian tak pakhat chu License Surveyor nei ani thu soin License Surveyor te chu ramte le achula pianga rate mumal tak nena choran ni heng License Surveyor le empanel farm som pathum an chormek te hian indei lo na tam tak an phushu ka bei se ati mi pui dor tu te tan customer care policy an duan mek thu suin LRNS Minister chuan mi pui te po thok tu te ngai chang thiama trulawa tibwai chen thin lo turin acha na thia Revenue Office in dantir khan lunglei Revenue Office atangin land pass sangkwa zanhi somni pathum son pheni a tuna hian application thanhem tak lut to in tundin muna na thia Revenue Office atangin LSC ming thak panga anom to Bial chung in kalpo no kong baka link road te ngai poimo tur thu soi Dampa Assembly Constituency by election MNF official Dr. Arlel Thangliana chuan nimin khan phuldung sei veng thar le west phulpui khwati atloa bial chung in kalpo na kong baka link road te angai poimo tur thu asoya pathian le mi puizara thlantlin ani chuan Dr. Arlel Thangliana chuan bial chung in kalpo na kong siam thaturin theitop chhuani anga district capital in kalpo na kong link road omsa te thuam thatur le khuchung in kalpo na kong tlabal to siam thatte kutna thok tu te tan agriculture link roads tamzok siam tura theitop chwa tum thu ba ka
angai poimo masak tur thu asoi doctor thangte chuan dampa chuan hnuai lama hian hmun phia ching tu te an mang ang hle a purin tuanga khan mahal aphal lawa kejia chengza somthum le za somli te in anshela tuna kejia somthum atanga somli ten anshal ta a hmun phia ching tu te an khongai thak tak zetani ni za in hlona om thabok si lawa electric bill ale tam takin a sang bok si a card vartan ration bu fai manale thokin a pung ti in mi pui khongai thak ati thule sarkar hian hmun phia ching tu te ngai ven se du thu a soibok nimin piazing lamdar hnevel khan border security force 152 battalion 10 tik tumpui tling som paruk chu bangladesh thlen ma dewa anman aizo sector bsf noya 152 battalion te hian nansuri le korpui chwa inkara mau pum ne na thun tik tum som paruk hi an lo mana heng tik hi khothlang tuipuya len thlak tera ne wangin aloman tu sipai te hian thing tum ti lo mishing an man til lawani dan lawa bangladesh shal tura tik tola sum dona ti top tuma beipui an thlak nakal zela bsf 152 battalion te hian tun thachungin tumnga ti kan man to a tun thatir lam le nimin inkara ti kan man hi azawa yin tumza somriat panga atling to ani dampabiala dry day puang excise department in november ni kwa changani sompa khat sang ne somni panga chung chu dampabiala dry day an puang nimina shatirna anti chwa excise department chuan election commission of india changa thuronan mo angin mizoram liquor prohibition amendment act 2025 section 4a in thunaina pek angin dampabial by election nei tur chu tluang taka kalpuyani theinan november ni kwa changani som pakhat sang hi somni panga chu rithlo man phallo hun dry day tan an puanga heti hun chung hian tu ma hian zu le rithlo zor shalle ti phal ani lawani police in heroin thanhem takan man kai hnoya kum khat chuang nuwa midang an man bel zokhathar police te chuan ni riat thla sang ni somni pali khan run rem moya kum somni pali phunchong hne na changin mitham vitamin kg somni pani le gram somthum pakwa chengwai pe chenni point pakwa pakhat anmana a kai hnoi midang anom ringin an chuiani an chui zuina run rem moya hian nyan san lun kum somli pasari khomoi myanmar athurwal puiti an hu chhuaka man tumin thei top chhuama se myanmar lama awm tlata wangin man thei anilo police te chu beidong mai lavin nyan san lun om na chin an ngei ven zui zela tun thai khan zo khothara alokal chunang chingin an mana jela daluni akai hnoi dang om theian chui zui zelbok state university din na mun MNF Sarkar in Mizoram State University din tura thutlok na alo siam tua ZPM Sarkar chuan mala in State University din turin malak mek ni nalanga State University chu National Education Policy 2020 anga Sarkar lai puyen Central University te ti top atuma wanga State te chu anmania University nei tura ati wangnia soi ani a Mizoram Sarkar chuan Sarkar lai pui thu ani to chuan I helavin athlop zel mai ni inalanga State chen khatte chuan Sarkar lai pui policy le program zinga an du lo chu an do dalemo an zom lewemo ani Mizoram State University MSU din turti arik tira changin lunglei lama changin State University chu lunglei da turangin nale du thu soiri kani a ma se helam him Mizoram Sarkar chuan a hoilo ni inalang tun thani somni pani khan Higher and Technical Education Minister Dr. Vanal Thana chuan tun Mizoram State University MZSU din na tur mun then khata tu a chuta changa alandan chuan Mizoram State University a subject discipline shang te chu aizola college shanga ze ralatum ni inalang thei Minister chuan Mizoram State University MSU Administrative Building le building dang te om na turatan Directorate of Geology and Mining luang mualte School of Sciences om na turin government Aizol West College campus luang mualte chumi payani ma a State Administrative Department in anlo lwa leilo katan Government Aizol College building school pui konte State University School of Humanities and Education Omnatan, Government Aizol College Campus Salem Veng Mualpuite, State University School of Economics and Management Omnatan, Government Shangbano College Muthite, School of Sciences Omnatan, Government Zirtiri Residential Science College Campus Durtlangte Atluani,
MSU subject pakhat School of Engineering and Technology omna tan Mizoram Engineering College puk pui lunglei chu Mizoram Sarkar chuanatin zone ni inalanga Engineering College chu Mizoram Congress Sarkarin amun mati fela college building alo sakto MNF Sarkar chunga bo zui mo mallo ZPM Sarkarin nakumatanga class 10 manatum meka datur ni inalang hetiang hi thil kaldana ni wangin lungle MZP le MSU te shwai Mizoram State University Demand Committee lungle Local Council chuan nimin pia Khan State University chu lungleya awm ngei theinan Mizoram Sarkarin State University dana lo siam to chu assembly session masabera ti dang laman phuta an ngei dan chuan hetianga Mizoram Sarkarin college sangshanga university subject te then soma college sangshanga MSU chu ada don tho chuan lungle college homsa te le khodang na thial longtlai siaha le chongte college ha te da in State University adin thei tho anti ni inan shani Mizoram jim te a hian a mar zong te a chim zong te le chak thlang zong te a thil ngai twa lawa kongshang shanga ma sona rwal khai ngai twa the ta na thatle Mizoram University Central University chu om reng tur ni lawa top tur ani chuan State University chu khopui ber aizola om mai se MZU chu om reng zel tho tur ani chuan MSU chu lunglei om tur zonga ngai twa a thale ang apoi mober chu State University thatak nei tum ni mai se chimle marle chakle thlangzong chuan MSU po ngai twa lawatan adu om berin alang Lokayukta in Thuboy Zialu somriat pasari zinga somli pathum chinfel ani to Mizoram Lokayukta chuan din ani tira tangin Thuboy somriat pasari adn ziak lu to a chung zinga Thuboy somli pathum chu chinfel ani to Lokayukta in Thuboy an don zinga som pahnih chu chuizo ani hnuwa court thutlok na siam turin charge seat thelu ani to a Thuboy paruka minglangte chu court in thiam lawa chantir Thuboy pakwa chu zirchian ani hnuwa preliminary inquiry nei ngai lawa ngai yin ti to pani a Thuboy pakodang chu preliminary inquiry nei ani hnuwa chuizui zel tru lawa ngai yin ti to pani Thuboy an don singa paria chu hearing an nei hnuwa ti to pani a panga chu regular investigation ti ani hnuwa ti to pani thung Thuboy pali chu disciplinary proceedings ti tura thutlok na siamani a Thuboy pahnia court in thil ti swala pute chu thiam lo na nei lawa ashya ta wangin shem nei lavin Thuboy ti to pani Lokayukta in Thuboy an zialo zinga chuizui ngai nia shya te chu Anti Corruption Bureau ACB in an chuitlang puya Thuboy pahni serchi ple champhaya Mizoram Rural Bank asumti chingpen Thuboy ro Central Bureau of Investigation CBI in an chui mek thung Mizoram Lokayukta Chairman Masaber Pusila Sota IAS retired chu March ni som pakhat sang ni som pakwa khan lak lo ni a hemini hi Lokayukta ina taka na tho chan hunani tuna hian pulalmal soma IAS retired chu chairperson anime kane inpum khatna ril ro putharila October ni somthum pakhat hi Rashtriya Ekta Divas National Unity Day ni a ram inpum khatni ti nani Unity Day hi India ram inpum khatna tura nasataka malatu Sardar Vallabhbhai Patel pian champha a kumsang ni sompali khan man chanani a India rama inpum khatna poimo sia puan zarnan le inpum khatna tura in hlan tharna ni tan man ani chin India ram hi nam le chongsang zatam takte khom na ni a khovel nam sang le chongsang tam na berram ani hial mai thei namshang le chongsang tam takte na ram ani wang hian mi puite inpum khatna apoimo takzet inpum khatna le in una no tha lo na chuan zalen taka khosak ho har sa thina mi puinun anwam theilo mishing nun ho na hian inpum khatna in una na le in lungrwal na tha apoimo ema hengte hi ram nuam ni tura poimo berber te anni ram changkang takpo achunga chengte anin pum khatlawa in ngir ngau na le in huat na chuan ram nuam ani tak tak theilo India ram hin ham sang tele chong sang mang tu te sa khu sang zui tu te khom na ni wangin in pum khata poi mo le zwala India sarkar poi mo in angai poi mo ema in pum khat na ni bik asiam hialani Mizoram po nam sang le chong sang engemu sat kanom khoma sa khu sang zui tu kan ni a in pum khana thatak ne lungrwa taka kan chen hawa poi mo
Mizorama namdang te hi mizo te hian kan musitin kan diriam turani lo. Chhiatna kan siam zo ka chul, namdang an niawanga huat ngal ngut na rilru phei chu putlo to pahunto. Zo na thak nampeng sang te in kara le kaushan pol sang te in kara po inpum khana cha apoi mu ema. Zo nampeng dang te le kaushan dang te ta na ngai thak nuam lo thei tong kam mang lo tura invent trula. Diriam zong le musit zong a trong le chet phei chu ti lo top turani. National Unity Day lo thleng hi India ram Mizoram le kan khwa le veng chewa mi puite kan in pum khata chu ziam in sha thartir tu lo ni se in pum khana tura ril ru kan siam tharna ni nimur ro se. Reality TV show Face of Escape Season 1 Tlangzar Anita Mizoram reality TV show hi kan nei nual tu a atam zok hi za indi siak na ni a fashion khovel lam hoi choi tur hi kan la nei manglo kara hetiang lam hoi show pakhat chu aron lang nol mai reality show thar chu Benelli Kiwe present Face of Escape Season 1 te ni he show hi mizo designer hlot thling le ton Chhiatna escape eng moe buat sai ani he reality show Face of Escape a hian fair takle thleibiak nei lawa model thaber zona show ani a he show tang hian modeling na hi eng ang taka hau tak nge ani a model ti hian eng thil ngen thiama anma chon ngai ti te an sha thiam theina tura buat sai ani nikum lam khan hunrei tak chung chu lo bai pui ani to a he show a hian mizo chau ni lo phailama tang le foreign atang po a namdang model ron tel anom bok Face of Escape Season 1 reality show hi episode 8 a chen ni in episode tina hian model te hian round sang inti siak na chi sang an ma chona an inti siak na then khat phei chu mititlai satlia mai ni lo lungphu tirang khopa inti siak na hau tak an ma chon lai te mu turom dona he konte sa hian mi chi sang in anglo tak mun khata no sarom taka buaina le model te in kar in ngau na an nei te buaina an nei song te chu record vek ni in he reality show a hian pholan ani he reality show director chu pa pa chuawani a ani hi pa chung University College chok lega Jural Club music video lar tak lam lian le lam siam tu khani a videography hi hetiang lama ton shiat nga to Henry T the Corn kutsuak ni in ani po hian international level po za pui omlo tura dwan ani wang hian kum khat chuang lo buai pui to ni a mizo ten reality show kan mu to chuan buai pui rei ber le sum le pai tha le zung sen hnem na ber pol ani hia lang Benelli Kiwe present Face of Escape Season 1 hi October ni somthum pakhat sang he somni panga tlaidar thum khan Millennium Center courtyard ta tlangzarani he show hi tlangzarani rwal hian I do play epa en theya chhopchho ani ngala I do play hian application tharlom na ni pa formin episode 1 le 2 hi athlona en thei turin an chhopchho kani nakumlama season 2 hi buat sai le tumani Ramsum le paidin munsiam chaturin sarkar kangen Nimin Khan PC Party chuan darbar in khom nei yin hemi huna thusoi tu secretary Alfred Zorem sang akol ni chuan kanram sumdin munsiam chaturin sarkar kangen ani ati Mizoram sumdin hun soin Alfred chuan kanram sumdin hun hi achalawa sumin de law na chiang Bible chazakwa sumriat pariat chuang kan nei ba ka kan sum ho piang kan mang zo zela CAG report atanga kan en chuan okas thlaral thlenga Mizoram sarkar in suma mo zong chu chiang Bible chesang li zathum somriat point bial pathumani a hemi hun thawa asum man zong chu hemi za chia chiang Bible chesang li zathum somriat point bial pathumani hetiang atla chople puk chop tak mewa kan kal rengani chuan indai ngai na omlawani hetianga sumdin hun chetaka kanom hi tuna hetianga din hun chethut hi kan nilawa hetiang rengota kal renglo hian kan din hun hi siam chat chulani atia hetiang ram sumdin hun chalo hi siam chat theni thu soyin kan ram sumdin hun siam chaturin sarkar kangenani ati Ramsum din hun chungchang hi soi ho zui ani ba ka by election atana malak na te soi ho zui ani bok YMA Troipui group in wa ina changa kong pui dan cha an tum chu chulani Troipui group YMA in twal thudaya kong chia siam chat ngia ta wa ina changa kong pui dan cha an tum chungchang hi Nimin Khan lung labor sap chuan a soi ho puya an be se anga wa ina changa BRN company ten na an tho chan do na wangin YMA Troipui group chuan kong pui dan chan tum hi an thul tariani
why metro pui group chuan BR Ren company na thodan hi an be seyang ani lo chuan an har sana te lung labor sap hne na thlenin achulanga malak chhunzom an tum thu an soi tun hi west phaileng khutran rual hunani bai pulang heng lova mar Damdawi by election nei tura ZPM in West Phaileng vil tura an ruat ZPM advisor pulang heng lova mar chuan nimin khan Phaileng unit 1 campaign officer honga tun hi West Phaileng tan mason mutura chanrual hunani ti asoi pulang heng lova mar chuan ZPM chukum thum an la sarkar chhunzom dona pathian zara in thanlo omle tura po chakzel an in be chei ti asoya Damdawi le Phaileng khwa chu ZPM sarkar na von phongchel tu lama tang turina soma tun hi chanrual hunani ati pulang heng lova mar hian West Phaileng a ZPM zom tharmi somthum pathum alom lut ngalani ZPM in sarkar na achan nuwa masona tam tak athleng to bai pulal than sanga ni somthum October sang ni somni pangani ngani khan sakai nyak siam kon West Lungdara MPF puat sayin watlang in khom nei ni a pulal than sanga pucha te chuan thu soina huna mang pulal than sanga chuan ZPM hi trong china in adina ni a kanram ro rel na pathian ram thlentir kan tumberani tun thlengin kan ho tu te abikin ZPM minister te zinga eiruk na mingliao kan lo om lawani atia hunrei tak sarkar na lo chel to ten an hun lai anti thailo chu kumni poral main ti turin min be seya min be seina asang hle ti Chhiatna alom om hle zo kani department sang te mason ne hingun takin thlirila kumni pola tling lo he sarkarin ram amangai sia alang chiang hle ani atibok pucha te chuan mami district hi aspirational district a thanin ni a hemiden chen hian Damdawi chunga po masona na tho tur tho mek le ma chop enge masa ta oma chaktaka na thoni theinan ZPM official candidate puwanla sailawa lo thlang tlingei turin in khongai na kan ron dil le ani ati ZPM MLA te hi lanau pangle ton shiat la nei lo tak tak kan ni a ma se mi puite tongtrai puina kan dong na se em a pathian puin min kai shwain kan shiani sang nge somni pathum in thandon po khan kan candidate te chu amimal tak puin bean tok na se le maya pujeje lalpek lo te po hausa bola pet do na mi ti thlengin an beya chutiang bokin puwanla saila po tuna mimal takin be tok na sa hle mai du khoplo na tam takom po ni thei ma se mi inzirmi takani a pathian puina ma hi om pui zia le mala som zia hi zoram mi pui hian kan shiani pathian zara hne na kan chan chuan Damdawi tan hian theito pchwa don ti hi achianga ramro rel na thut thlenga chuatan a thahle donani atibok he hun hi uparang kunga MPF West Lungdar chuana ka shwaya upadeng zi kan hun ser mangin unit report ngai thla kani bok pulal than sang hian ZPM zom tharmi somli paruk alom lut ngal bok ole khati zong kha tun chuma tana kan puan theite chu ni le ri phot mai sela minlo thler saka minlo like sak chin tu te chunga kan lo me